Abusua Sebewie eye krata bi edin Sampa enrada ena yehu se yenuanom Owia TV for ato omonsa ede Africane municipal chief executive ya na owo German South about on pesua no so ya ono so ebaye na obeti ne de free mu de ekoso ewo Sampa mechi onmunyamfo Andrews Bediakon na morning show so bro man hene tena se ena ode Sampa de ne Bono na kasemu ena ochechirimu ekwan yenam so ene de akofa we nyina ede aba na osusu se amwa kwan ya mampanyini fa so appoint regional minister no amwa esanse obi a woye lawyer ede ema samudua na osan appoint no se ono ama regional minister such as security ene mantam ni mu bibia ehyanensa enunti ena yehu de ekoso na ansa na yenkoi na yenkotie dun monyamfo Andrews Bediakon aka no yeba yebesanim yeba sisia because a brand na me MC say German North and South obote German North free German South nti ye dipa baako okay and madam for pounds na no DC nti meneno mi de ya na minister question of friend nta for trace and some no baby edru sisia no I think say otumfo aneli what can say no say say nso no so bia we say utiti nsanu mu a bra na ye wo ho asem ehya ne de ba na de ka ho asem no esi ye no say wonim say Sampa for na obode asem no ba otumfo manhia that's right entinya otumfo na ko frɛ obi aso so almost som sikadwa mo na mo de ba enti otumfo hwehwɛ nsem no no hunu ba bi asem no da e na ode toye but mo de asem no ba ye na nkasa nso say omo di for kro mo nte ase na okomua the politics so ko the politics ko we say nipa no bi efi say MPP wo power enka de otumfo de na asiso a wona di hene wo hono ka bi akọ benya tumi but NDC for ba power no na ma wi so anya tumi na wo hwe omo press conference the other side na omo claim so omo di akonya sisia na enema omo kenyare in support of President Mahama say MPP aban and the one common is to me no but there's a MPP aban say candidates there was work or hin no common team fancy exactly now the amma adena kwa bibia ho say me feel say issues no buy no the president amboa and they say the current regional minister no any regional minister the regional minister no he was a lawyer to the other side that is the problem yes. Wanna know any lawyer? Yeah, I'm told. And I never be the regional minister and regional security in national architecture. And now we read let it be a Oba na bema. Bema. Bono regional minister. Yes. Well, no lawyer to the other fashion, no. The self-acclaimed chief, no lawyer. Yes. And Oba regional minister. Yes. And a president I know regional minister. So there is definitely conflict of interest. Conflict of interest. And a mass sem na kwe bibi because me who let be an regional minister na tro say na na Sampa Jafra Jafra otu for the no or yes or ko Sampa na ya tro letter e dey man say they cannot guarantee the safety or no hin no regional minister no nsa sha say enti wantumi anko enti say ayeba Sampa ana say niam ba say otumi ye ho adwuma otumi nkonkoye na no me hu video bi ana yakọ razakene damu ohene no dan mu yesi asemasi na omubo wura fie no ohene ni ho enkora a omuwo fie ya bu nkora no bia 12 years 13 years nyina ya razakene including the bedroom nyina Jesus you see enti say ka president epen here he should call the regional minister to order the regional minister no enra we na de me ba me yes me wa hu ni video bi na oko doma area ha aba mountain akovara so video no bi o ha accusing afenyo marking na din a they friends say sani pa we no regional minister I'm telling you I have the video here bet me the amount what they are doing was it afenyo marking yes afenyo marking akoka say judges no
the way man omubu omuate no omunye very careful as bi mu akofa NDC and as a political aye na omode and okodoma yes okodoma to can be a project bi na okoye na okodoma enclave na nsema okoka no denigrating the minority leader say omu esore na omunam koko areas na koko nsem na oka no kra na say regional minister no or me regional minister nsem na oka no kra won ti ase and he was accusing people say or no ono na ka koko asem no yes nipa no bi wo ha omoye ni genius e wo law school I was say your friend say ebi mu kura o kwasine ebi mu ko we kura din the same minority chief whip another okoto no law school no we kura 4 years asa na another pre bana omo ma bon we nipa we mu and no di original minister speaking this way. Meanwhile, the same video. But original minister, no money in the video, no. If you have the video, let's have it. And I say the picture. Let's have the picture. Because encyclophobia, I can send ama etia president and yachi omode omo corner. Yakomo omo build the account. And the president na ye can send etia. And one tells say yama abrante na minority leader akoka say judges no be the way man na omo judgment no they should be very careful now. As a political party, Baba Amando case, you know. Baba Amando case and no comment. So no, you Bono regional Sunya in terms of the Baba Amando no be. Yeah. That's on the ground and me a chain. Media being and the okay, they said the honor come be on the instigating me a chain. And some man now can now did a friend of mine. All right, I was for NT Unmunyan for no and I attending can or a former MC Emma Jama South about 20 so ewo Bono Mantemu no more. Ono so de ne de no ababetu edwanti de woka nyina no nyina ye TV ye hu se de wosi e ka asem no e de afa na oba be wie no ochipi in be shemu e wa abra Joseph Akwabo Bono regional minister era e kasa na wode etoto ho se era fanyoma ka akoka asem bia e wo senka Ghana Bar Association enidi e wo sa kwan no so a o kasa e de afa ho na busua ansa na meba sa asim ni mo no yenkonkohwe ana yenkotie ensem a no nyafo Joseph Akwabo e kan ye e de fa o yawo no no edi e de fa Ghana Bar Association ho e won nsem bi a no nyafo afenwoma ken e kokan ye na enso so wo chese mra no hwe ne din ya obi anka ho hwe no yenkonkotie ni mfa toto de e koso so e wo bono mantem no Koto omo law school ye passi gya omo be ye lawyers be 6 years ansa na omo etima pass ya be ye lawyers sa omo nkrofo no ya omo misi omo say ye beto omo bi mu ye to omo wo law faculty na omo ye seniors ye passi ye yamferida e passi ye san omo ho e be ye lawyers 6-7 years ansa na omo timi abeye lawyers sankrofo we na omo di MPP anim den so omo ni nyansa na memfa so mo no mo bia se Ghana Bar Association anne onu tinhye krokro ni asesa MPP fo agu kam basim ye ba MPP ni owo kokofuo ni yakotena ase se Don Dramani Mahama enwin kokofuo ho koko akuafo ho nananom ye ka ban a edwin koko akuafo ho pa e yan DC aban nananom omoba meja mo questions mienu pe mu bi so omo na se omo tim ansamo a momo omo ba bi ntena omoba mo mi so omo se omo time na dwaman so wiase dwaman so na koko 1 ton ni eto ne sen ni eto no $9,000 na sen na ne yede ma koko akuafo e wo Ghana ha 1 bag saada no saata mumisa na omunye calculations no nkire mo bio nana ohade ebenko divoa nti omoba nana wuni koko kura pe 1 bag momo na wo de omomfa nkroso nsi kodivoa na omonkoton omoba sa 3600 no omomfa mawo na ne aka no momfa nchomo sa questions mienu wei ena mumisa no dompre
ene ne nkrofo a enam koko ase eda da Ghanafoɔ na asedanka nyame sɛ MPP fo anim begu ase enche nananom His Excellency John Dramani Mahama opakuafo asempa na neasi no Ghana ha koko no yeto a ye de kɔ wiase dwaman so enne abrofo no koko no kura mo mpese ombeto bio nti amabo na abafam na se bo no hya ase se ekosoro sika bia wo se munya bia His Excellency John Dramani Mahama e de musika bema mo mo bia Mohammed Adamu mo bia na Adamu na ye de we are focus adwuma ye eno ene ye ni wo so eno nso ne ye beye ebi na ne ye behwe sese omo aba omo nya asem bia nka mfa abanwe ho nti ni ato omo ne se ye beko social media ne ye didi atem ya kansem fi afa president ho ya kansem fi afa mpanfo e wo man mu ha ho all because yes you have freedom of speech na freedom of speech enkyere se kodidi obi atem nti ne so kodidi obi atem na ye pese mmra ya adwuma yenya a whole minority leader Afenyo Markins nipa no ye che no yamfa mmra nhye yensem ye de ne court say yamfa no nkosie na wotwe na yetimanya minority leader oye lawyer ni ama na begina ho say judge not ho no the difference is that on share NDC atade sa nipa wey abeye majority leader pen sa nipa wey eye minority leader ema MPP fo nananom se mra ye wo opposition na NDC ni bi koka sa asem we a nke benya Ghana Bar Association fo me ka ho Ghana Bar Association my treasurer for Bono East ahafo my social affairs officer nka samre omo atia sikrom nti me anya me wonwa se ye ka se Ghana Bar Association a branch of MPP a anya me wonwa da sa nipa wey abegina fidi kase so ka kire judge say difference ne say on share NDC atade Ghana Bar Association amua ya no General Legal Council tenetena lawyer fo amua ya no ye wo man mu ha okujato lawyer ni panyini pa ye nimnia oye ubi e wanu ane ya twenwa kogina General Legal Council enne ye nya minority leader ano dom Afenyo Markins ono oburu mra so wo Ghana ha nti otinka ne opɛ nananom sankrofo ebim enne de se ye ka senkyere judge a ye attack the judiciary enne ye nhu ne saa na mra bi atwam no na obi ka asɛm a na omudimrika ba se ye attack the judiciary asɛm a Afenyo Markins kan ye no attack ben ena sin wei nananom ebisa mo saa brantie na ye remande no omo call high court wa high court ama ne be no nananom yesu ye betuma aka se high court judge no oni MPP ntam yi a kire se onhye MPP atade nti nananom ye wo Ghana ha ye niema ye mpanfo sabio ya yemfa dwento ho na ye de asisi mpaniem ma yemfa politics enkata ye ni enkeka nsema ebe ma Ghana sei
asedan kanyame sɛ mra regulate legal profession His Excellency John Dramani Mahama yasesam na no ene bema atentene ne prepreyo aba ewo Ghana na nanu yense momre ye de ye nam we abusua entie no ena wode akwakoto dwa no na wose wonte ase se yera fanyoma ken etumi tena honom ka asem na yen di sibre so na omukọ ka asem no a enka sabre die yaso wonom ewo soro enti no ne woka nyina ene se Ghana Bar Association no a branch of the NPP eho sa word na woka no eno na mesumi di gina so a mesumi di manu ye enso ede ema no ene na mesumi ka se bunu ho nyina no so enei a branch of the NDC esan se bunu regional minister to meet na honom wa bra obi ya wo kromo nom ebo no ho asafo hene na wo so no obedi nachi wa wonnim mra nim de ekoye e de asem no kodan court mo na mo kai na mo de ba menhia esan court hwe ka asem no na wo ka asem no wieye no wonnim mra nim de nim se court obu asem na bua de amato lesa magafla wo hwe animu ama nipa no eye niamo ho okromo nom nipa ya gazette no na mama mre ni amane kwan so age na tum no wo ba ye no wo ba kromo no mutumi tro kata koma ne se mutumi guarantee ni safety etu o makromo no na de ono no wo ba bi na ye nyini ntumu court anfa tumi no ama no no ono de utumi bo ne ho ban ama ne nam krom ho eco programs ahodo mampanyini tumi kodwumadi ase kokoto no koche ne ho no be ka kire yen se onka hinsem yate etumi hyeye lawyer ni mapa ehwe tena honom abrawo ni mumra ma bekum court e de krata by say aye no mamunye lawyer bunu regional minister otena honom aye ne koso wo kromo no abrawo nim se aye ne koso wo honom de obambo fo ko honom ko bo ban e ma aye ne tumi ba so etu ayenko ho ase etu aduam yera fanyoma kiko ka asem a wo se enkomu yie na wayamo anase wotietia emra no Ghana Bar Association fa ho die su bi anase emra ne di MPP fo achi de ye wo ya saa na ekoso so wo Sampa saa na ekoso e wo Sampa yesi ebo din hyamra nye ye ebo din su tumra nye se de yera kan no o si dibre emra ye ninka so position dibre ye ninka so say 27 years na yera etwe na nanom bebrebe o ma twamfie bebrebe wakonwa no so o mo da so te so wo mo gise nyankopon twedi ampon ene beka seye o mo mra enye saa de o mo te so na mo de ne de enfie nan say mienu na ye betwa yi enye eche se esre position power is transient enti mo ntena ono mo na mo nya de mo pe mo ntena ono mo na mo nya de mo pe fi say ye nya hu say mo ban na aba enti de mo ye nyina mo ye in favor of mo aban esan se MPP na wo ho no mo a enka de ekoso enkoso enko mpema mo nyinti no mo aban na aba enti sabre ne bra mo pese mo ye de mo pese mo ye nyina na so ahwede abna ode enkosi nkon ahwede abna ode enkosi nkon se si ade de megina so se si a ne se omampanyini ona we nyina hye wonsa ona oda Ghana nyina no awasa wona wo hye na wo ka bibi e de fa ho fi se mutumi kan che se menka hensem yate Ghana nyina ma yate ase mampanyini wankasa wa ma yate ase Ghana mu aban mu asomfo mpanifo nyina ma yate ase se wo pe ohene opa asomdue ana pillar of peace ya eyeyero asante hene eyekotoko hene tidie nti na asema ba wo ebibro so bro Ghana fo so efro wo afa honom de wo de brain say bokwa asem se de esi kon won hwe no won kama wo hweka bokwa asem a wo ma nei bokwa ye din na bia to no ne de no na ye hye ne yaka wo ban mu asomfo wo mo yi wo mo te ba bi edi nsem hunu mampanyini ntumi nka ahwenfa ho aso otimeka che ne se won ka ahensem na die nti na wo de to apenten no de usubre no usu de bre no no wo hwe kan wo de ma wo de akoso no senabloy bema wo honom na bibiam na ya na ya abotere se de yera tena bokoso enfie bebre achi settings ahodo achi tena se kan ye ma asundwe tumi ba ye no saa na betena so aka ma asundwe aba na ye boko to da ye boko enwa ohun ne so hwe onyini be ye tope
nti ye boko nti sabe dia ye mo de na moko na mo mama mo home so na mo ka fun social media no so na obi a kire de ope snap bloy ahwe dia abna ode nkosi nkon tena honom na ye de ope ye omranto asem ye okaka bensam na konfo bodu ya na ntwe no akwa na nka ne to konfo de kom na bedi nsam na he enti mo tena honom na mo nya de mo pe na de mbeso mo ye bia no mo nye mampanyini you cannot dine with mensia now some ko dine with Bono for Debbie. Choose size. It's hard timer. Also choose size. Say me kwa Asante, me come and share, me come and share, me kwa Bono no man, me kwa Bono ho. Unto me da kra. O man na hanom. Now some ko no mo ko din ko mo ko chacha wo mo. Ma Obono regional minister no ko ye do pe wo honom. Ye ntra honom a we nkoso biem. On the net they will be able to make the ope. No. Na no some say de menhia mabunu no mani abrabra fo ne mpanifo bi no ho no mani abre. Ni nyina omuka na kokohia ye no. Na ni nyina so so ma ne se okun mu anase bibisa. Fi so okun ne ntokwa ne niema ensem fata ni nyina no. Na no makon awie kotoko hina ko agensa asem pempem abon bo ko ose ekun nyina Asante ekun edi sunkunim ye di sasunkunim awie tokwa bi ansi biem. Ntokwa bi an ho biem. Bibia o se ye bia ya defeating bia ya defeat awie hwi hia ntokwa biem na ntokwa o ma konfie bebre ni akire no abi ni wei eye mre na ye di kan so aka se mre so no ye ni nka so enti obi anya de ope e wo Sampa honom na so bono honom na wodo akonfortune de dia ne ba de dia ne di ba eye dane a ebre no so no ebe so enti wonim se wa wie saa afei na eboboba afei na game na eba abaye de afei na eba abaye de wiase man panyifo nyina hu hia so mbo ye ba kotoko hina ba so enti wenya politics no bi ye na enye amamra ne amane no bi sabi obi tribalism bi no bi tianom na wo ye die no kwene dan ye de ato mo na mo fa asem de ba manhia ene ye hwe ene ye kan ye mo sa tabiri de court Ghana court no mo so mo nyina ya Asantefo ana mebisa ana court ahwe abu asem no e de ama what's on them say Sampa man hene enfie be de o na access 12 years as say ni achi ni ye ntumi gazette wo na nye doma hene na Bono regional house of chief president no you ono a e die ntina wan ntumi gazette for all this while enti be nya oduodum na de emre ne beduru honom me di mu si hanom e wo ensem kaka na update aba wo Sampa ho mo akasa mo former MC de wo kani wo se de ekoso no enye na Bono regional minister no so de ono so ye no kwa wonim de wo ye moa munipa na kan asase wo Sampa honom o Bono honom ene wo chem se de mo ye wo honom na enye wo bi e kase de mo ye wo ho ba dwendwen ba nyansani bi anim se de mo ye wo honom na enye enso mekoso na mo ye wo se won som tena ba bi ai de tena wo interfere wo bi diem do ma hene de tena wo se wo ko interfere e wo bi asem mu obi kurom unsi hene ntu hene wo Sampa e de nti and we influence ya ka Bono nyina bo mpa you cannot be the head of Bono nyina ya fa emma sa wo na wo ya Bono nyina ahene unya enkuro bebre hono mo a enye domane de beba enti opresa de akura won santumi nka ne enka ne chena sa Bono hene enya adwuma timi afa title ni hunu na dawo amfa na dawo so osoro nhuri wo nyina enya adwuma wo se ka no kwane de kire mo time as fem na de mo yero bi so obeye bi dia fe so a Sampa kro nka bebo na hu hia de ne dia no obehwa abo ho ba fi so nim se ne dia esaye ebe ha na adwene yi pa na so wo anya wo dia ne de wo de wo ye ne dia wo pe o ye ne dia wo pe se ye anya wasem nipa wu anya wasem fi so nim se de tie bia konwa ne be firi wonsa anya wo dia na wodo a eye mre na nim se de ebe bia so no emre no ebe so tola sangma jafla ono ne gazetted traditionally I was trying sa Sampa my hene ADUMASA TV medin that is something kweku yeah that's it.